For a quick update, me de Emma yena hair for ni na eti for ni na ne say. Mo be kai conphobia wo ba TikTok ne so a wo be kasa ye a wo say ensuo na achew ene na amane na aka no. O say na achew ene na amane na aka no. Na lady no asako grant interview see ade o say Sumai sama ana asa aka no Sumai sama na enkampo wo say Sumai Gadewu enso aka no ema nanu ada me invite Gadewu konfo e wo me platform ne so ema ombe expose you lady no me the video no ba beto ho obi enkohwe video no Sumai Gadewu Oba nkom Gadewu. Secondly, we try and throw me platform so o come na eche oni na amane ema na anu ada me de na eche come for eba me platform so the omo na amane mi na ebe clarify ye enti me the video no ba beto ho so ye Ghana ni a ma wani nda ho e wo YouTube o grant interview no e wo Bob TV o say Sumai Sama ena aka no Sumai Sama ena aka no okwa committee 5 months and so oba platform no so share contradiction mo de muntie me say akom no social media what would do o girlfriend ebetwa video e dia beto social media ha say o pe client ama client na be wa nya adwuma ya oboa intimate video no me drop video no ama ebusuanfo obi ehu call YouTuber Nationalist TV on YouTube Nationalist TV and this is here memfa na say won kom nsuo but wo bosom ana meboa bosom ensuo bosom onsimi so enkom intimi nkom very good ensimi so ema me nkom na ama na say miti nyama ne atie so etre so ekom matu ase me pe clarification no ana two clarification bi wo asho ubetimi akobusa Sumai afa ni yachew nko komtete me na na komte gale ni yachew ana aka me yachew ni kan no kra no ye ko ho abusa na menim se bibi se na ekoso ye ko abusa na ehu se eye sumambra for nipa sumasi suntuma sumasi ana asi esan se me na Sumai obi ante ho okay obi ani fie no na na mma nkwa na wo fie ho okay ana anti anuti na afa me na nate ase no wo ko jato ho menim se obi wo ha onim jato na amane ehọ na me wofa me ye ko abusa na yehu ye no na me wofa no me wofa 2 ene ka me ho ne se ye ko jato no ne dem ko jato no wo eti se me meka cha se me nko komtetie wo obi ansam very good what there wo tegale ho okay na Sumai no so ka me no ye nkotete enkodi afe enkodi mfie mienu ansa na watimi aye adwuma Sumai ne ka me e kofa akire hu Sumai se Sumai sumasi de me kompanifo ho akofa antetie mu akwan abefa se sanse me nkomoda me ye oba fofra afi na akom na aka me ntimi mfeti prekope enkotena se me koye adwuma enti ye de me kompanifo anim ekodi busumi num na chi no ana me betena se eye adwuma me bɔ me ho dawuro sani afoforo nso behu se yu ambacho adama wo se mpanifo kasa mpanifo a wokyerem sei me kyerem se esanse Sumai na ye woni nchi obi bese se utu batakra na koduru ba bi na ebusa wonchi ebusa se ufiri hene enti ba bia Sumai ni firi a yakwaje ni ba fie no eho na yakoye enti Sumai na yakoni nchi baby Sumai ni free sanse Sumai ni free baby ne kwaje ne de ne ba asanteman mu ha enti ka me sa na wo se ye de mi ko ni nchi na ye kwahya me sanse tumi bi wo ho no ma wo ka wa ye nkotete
nanso esan se eye ntu bosom ne ntine wo se yede woko ne nchi ne yakọ hya wodene na amamle ne amane bi ne ne mabu ho a ye kyerewa ye kyerew na hu se aha na ade we beto aha na ade we nso bayede ebeto nti na obusa ami a sa na tie mi ko nchi ba bia suma na ankasa yeden efire ye hefa ye gandawu tuma ba ne ka no ho asemi sama woye nsuo woye botan woye blani woye oye suma brani wow bosom sama nti ni dinida okay na so an nti suma baako ne kan no nanso ebi asa heden abeka ho okay wo de ni bi aba eguso so na bae de na bedan ho di kire me eno de me ka ne se minti min kan nyina nanso wo bisa no meyi wa no esan se minti min me kire mabosuma me kura nyina na se suma ya esimi su nyina gadawu waka me nso me ni gini aye eti se wasi amamehu se yu wono so epe anaso wono so nya me so me obesi me so ama me so ma ye den makom no eti wasi ba me ni gina aye min ko tuwe on kasa ma ho nanso wasi ama hu se yu gadawu aye den abatre so eti